Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News tubahe ikaze ku nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi tubategurira. Nk'ibisanzwe ngewe Ndimana hari Jacques, turabasaba gukomeza kubana natwe. Mukore subscribe, mukore like ndetse na share hamwe na comment kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bihita bibageraho uwo mwanya. Tugiye kugaruka ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika yabivuzeho iki nyuma yaho u Rwanda rwari rwatangaje ko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamennye amabanga mu byo bari bumvikanye rushobora kwikura muri aya masezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu munsi zaje kuba zisaba igihugu cy'u Rwanda kwemera amasezerano, ndetse aya masezerano ahuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yakorwa mu bihe bya vuba. Umwanya reka tuze turambura iyi ngingo ku yindi, hanyuma mudukurikire umunota ku wundi kugira ngo hatagira ikibacika, mwumve ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye u Rwanda. Reka tubahe ikaze ku nkuru ndetse n'ibiganiro byacu. Nk'ibisanzwe ni Tele News, urubuga rubagezaho inkuru zitandukanye. Ni inkuru ziba zanditswe mu bitangazamakuru byo hirya no hino hano mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko zifuza ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagirana amasezerano y'amahoro vuba muri Kamena, cyangwa se byatinda n'ibirenze ukwezi kwa karindwi. Twari twababwiye mu nkuru zacu ziheruka ko aya masezerano ubundi byari biteganijwe ko yagombaga kuba muri ibi byumweru bibiri bya Kamena nk'uko byari byemejwe. Abakuru b'ibihugu barimo Paul Kagame na Antoine Felix Tshisekedi ubwo bari bahuriye i Doha muri Qatar bagize ibyo bemeranyaho, hanyuma ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nabo batangira gufata inshingano no gukora amasezerano y'ibyo bifuza ko byaba bikubiye muri aya masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano rero yashoboraga kugira inyungu ku mpande zombi, nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko nubwo bagiye gusinya amasezerano ariko kitarareka gufasha umutwe wa M23 hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero by'uko amasezerano yifuzwa ko noneho yasinywa nibura mu kwezi kwa gatandatu bikaba byarangiye, cyangwa se byanatinda bikagera mu kwezi kwa karindwi. ngira ngo Bolos Mossad, uyu nguyu ni intumwa ya Perezida Donald Trump hano muri Afurika, ubwo ejo bundi vuba hanga rwose yari yatangaje ko aya masezerano ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda ari kugenda azamo ibibazo, ndetse ko bishoboka ko ashobora gusinywa mu gihe cy'amezi abiri. Ibi rero byaje kuba nanone bisa nkaho bihindurwa, bitangajwe n'umudiplomate wahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mudiplomate rero ushinzwe umubano wa Amerika na Afurika ni Ambasaderi Troy Filtre, ubwo yari mu nama yo kubyaza umusaruro umutungo kamere wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mu ambasaderi rero yaje kubasobanura ko mu cyumweru gitaha amatsinda tekinike azafasha impande zirebwa n'ibi biganiro kugera mu kindi cyiciro kiganisha ku masezerano y'amahoro, kandi ko na Qatar izaba ihari. Intambwe zose rero zitewe zishingiye ku mahame y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika byemeranijwe muri Mata umwaka wa 2025, aho rero ibi bihugu byagombaga kugirana ubufatanye buzatuma haboneka amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byasabwe ndetse u Rwanda rubyemeranyaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya Qatar, igihugu cy'Ubufaransa nacyo kiza muri aya masezerano, ariko igihugu cy'Ububiligi kitagaragaye muri aya masezerano kubera kwivanga mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, no gushinja cyane ko u Rwanda rugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23. Ibintu u Rwanda rwo rwakomeje kugenda ruhakana kugeza aho u Rwanda rwafataga icyemezo cyo gucana umubano n'igihugu cy'Ububiligi. Ububiligi rero bwaje gusanga nanone ugiye kuba nyakamwe nyuma y'uko uwo bita Maxime Prevot yari yarakoze
ingendo nyinshi ku mugabane w'Uburayi, mu bihugu bigize umugabane w'Uburayi muri Union Européenne, asaba ko byafatira u Rwanda by'umwihariko ibihano. Ni ibihano rero ibihugu bimwe byatangiye kugenda bifatira u Rwanda ibihano. Aha ngaha harimo nk'Ububiligi ubwabwo, harimo igihugu cy'Ubwongereza, ngira ngo hari umushinga w'uko Ububiligi bagombaga gutanga agera kuri miliyari 95, ni miliyoni 95 z'amadolari y'Amerika yagombaga kuba ahabwa u Rwanda, ariko Ababiligi icyo gihe batangaje ko bahagaritse izi nkunga zabo. Ni ibintu rero u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko n'ubundi bisa nk'aho ari agasuzuguro kuba Ububiligi bwitambika muri ibi bibazo, nyamara bukananirwa kwita ku kibazo cya FDLR. Ububiligi ari nabo ba nyirabayazana w'ibibazo byose bigaragara mu karere kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza bagize uruhare mu gutegura jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. N'ubu ngubu rero ibibazo n'ubundi bikaba bisa nk'aho u Rwanda n'Ububiligi bidacana uwaka mu bijyanye n'ibya diplomasi. Igihugu cy'Ububiligi rero kimaze kubona ko u Rwanda rwamaze kwegerana n'igihugu cya Qatar, u Rwanda rwamaze kuvugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni igihugu cy'igihangange kiyobowe na Perezida Donald Trump udakunda kuripfana. Ni Qatar kandi nayo yagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bice bibonekemo amahoro, bitewe n'uko ari Qatar nayo yifuza inyungu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ari Qatar iri gushora umutungo n'imari itubutse ku butaka bw'u Rwanda ku buryo iki gihugu kidashobora kwemera uwo ari we wese wakwivanga kugira ngo yangize ibyo iki gihugu cyamaze gushora mu bihugu ugenda ishoramo imari, harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo hari umushinga mugari igihugu cya Qatar kiri guteramo inkunga, ni umushinga w'ikibuga cy'indege, ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, amarembo mashya ku gihugu cy'u Rwanda, amarembo mashya ku iterambere ry'u Rwanda, aho iki gihugu cya Qatar gifite imigabane ingana na 49%, mu gihe u Rwanda rufite imigabane ingana na 51% mu mishinga yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ibi byose rero ntabwo Qatar yagombaga kurebera, nibwo yatangiye igikorwa cy'ubuhuza, kubera ko iki gihugu kizi neza ko mu gihe cyose u Rwanda rwari rufitanye ibibazo na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibikorwa bateganya gukorera ku butaka bw'u Rwanda, ishoramari bateganya gushora mu Rwanda, iryo bamaze gushora hatari amahoro nta kintu na kimwe bashobora kugeraho. Donald Trump rero n'ubundi nk'ibisanzwe nk'iki gihugu gisanzwe kigira uruhare mu gufasha n'ubundi ibindi bihugu, mu kumvikanisha ibindi bihugu, mu kugira ijambo, bisa nkaho Qatar imaze kuba igihugu gifite ijambo rikomeye kuri uyu mubumbe wa Nyagasani, aho iki gihugu kigira uruhare mu kunga ibyananiranye, kuko iki gihugu nicyo cyabashe guhuza Perezida Paul Kagame na Antoine Felix Tshisekedi, nyuma y'uko uyu mugabo bita Tshisekedi uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo yari yararahiye ndetse anavuga ko atazigera na rimwe ahura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho ngo bishoboka nuko ngo bari kuzahurira mu ijuru. Icyo gihe abantu batangiye kwibaza ngo ese ijuru Antoine Felix Tshisekedi yavugaga ni i Doha muri Qatar. Ni amakuru rero yavuzwe nyine, uyu mudiplomate nyine waje kuba agaragaza ko icyo bifuza ari uko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bagirana amasezerano, kandi akaba mu buryo bwihuse kubera inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse iki gihugu cyaje kuba gitangaza ko amasezerano cyifuza ari amasezerano bifuza ko nibura yaba yasinywe muri uku kwezi kwa gatandatu, aho byari biteganijwe ko muri iyi minsi ya vuba intumwa zihagararira u Rwanda. Ahangaha iyo tuvuze intumwa tuvuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, tuvuga Agnes Kayikwamba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, wakunze kugaragara muri ibibazo by'ubuhuza, nubwo rimwe na rimwe batajya baguma ku ijambo bano bayobozi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo bemeye bucya babihinduye, ari naho batangiye kuvuga ngo birasa neza nk'aho amasezerano y'u Rwanda na Kongo adashoboka. Icyo bavugaga ni iki rero? Bavugaga ko u Rwanda n'ubundi nubwo hatangiye procedure cyangwa se inzira yo gushaka ibiganiro biganisha ku mahoro, n'undi u Rwanda rugitera
inkunga umutwe wa M23 ndetse igisirikare cy'u Rwanda kikaba kikigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu u Rwanda rwamaganye rurabihakana, nyamara u Rwanda rwo ruvuga ko rurajwe ishinga no guhangana n'abashaka kuruhungabanyiriza umutekano. Abangaba barimo umutwe wa FDLR wifatanya n'ingabo za FARDC hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse imibare ya vuba yatangajwe vuba ngaha abakekaga ko umutwe wa FDLR wacitse intege akaba atari ko bimeze, na cyane cyane ko ubu muri Kongo habarirwa abasaga abari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Ni ikibazo gihangayikishije leta y'u Rwanda, na cyane cyane ko igihe cyose abangaba bagiye bakora harimo ibyo bikorwa by'iterabwoba, harimo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kurasa ku butaka bw'u Rwanda, kwica abaturage b'inzirakarengane, byagiye bikorwa kenshi bigizwemo uruhare n'uyu mutwe wa FDLR. Ni ibintu u Rwanda rugaragaza n'ubundi ko igihe cyose leta ya Kongo itaricara ku meza ngo yumve ko igomba kugira uruhare mu kurwanya abagize uyu mutwe, n'ubundi ibibazo by'urusorongo muri aka karere bizakomeza kubaho. U Rwanda rero abantu benshi nyuma y'uko na Perezida Donald Trump ejo bundi yari yatangaje ko bisa nk'aho amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda agoranye, uyu mugabo cyangwa se iyi ntumwa ya Perezida Donald Trump hano ku mugabane wa Afurika, uyu muambasaderi we yaje kubavuga ko bishoboka cyane ko aya masezerano yasinywa muri ibi byumweru 2 cyangwa se byanakabya ukwezi kwa 7 aya masezerano akaba yashyizweho akadomo. Nyuma rero y'aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranijwe ku mahame ngenderwaho, Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje ko afite icyizere ko ibi bihugu bizagera ku masezerano y'amahoro, kandi ko n'ibihugu ari ibihugu bituranye bizabyungukiramo. Ni ukuvuga ngo n'ibindi bihugu byose bishobora kubyungukiramo, cyane cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buriya nubwo ifite umutungo kamere mu butaka, siko bashobora kuwubyaza umusaruro, siko bashobora kuwukoresha mu by'ukuri kugira ngo ube wagirira akamaro abaturanyi ibihugu byo mu karere, kuko nanone igihe cyose uyu mutungo bakomeza kuwigwizaho batawukoresha neza, byagorana n'ubundi ko iki gihugu cyakomeza kugira amahoro nk'uko abantu babitekereza. Ambasaderi Troy yashimangiye ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribyo byasabye Amerika kubihuza, kuko byari byizeye ko izabifasha gukemura amakimbirane bifitanye vuba, bityo ko nayo iharanira ko iyi ntego yagerwaho bidatinze. Ibiro ni byakomeje nyine bivugwa muri ibi biganiro. Reka twitege ko wenda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora noneho kwicara ikumva ukuri, ikumva ko intambara nta kintu ishobora gukora, ahubwo ikigamijwe ari ugukomeza gushaka amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi ba Tele News, inkuru yacu y'uyu munsi nanga tuyisoreje. Reka tubashimire mwe mwese aho muherereye hirya no hino, mwe mwese mwari mudukurikiye. Turabasaba gukomeza kubana natwe, nimuve ku murongo wacu, mudufashe gukora subscribe, mukore like na share, ariko na comment zanyu nyaboneka ziratwubaka. Nibisanzwe nari Manirari Jacques, bye bye, ni ciao ciao.